Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Tukuytik chingarishka shina kaqpipi shuyana yuyay. Kunanpaq hatun yuyayka kaymi. Shuyana yuyayka mana kanchu ñukanchik imata rikuy tukushkapi yuyayta churana. Ashtawanpish y Dios imata ruri tukushkapi yuyayta churanami. San Lucas 23:33 manta 56 kama kaparla conmi. Kishpichi Jesucristo ta chakatashkata. Chay cruz hawapi kashpa Jesucristo imallata rushkata. Shuktikkunapi yuyayta churashkata mi rikuy tukunchik mana paykikin llapitik. Shinapi shuktikkunaka achkatami llakichirkakuna chansatami rurarkakuna. Shinallatak kaypika parlakunmi Jesuska chawpi chishita wañushkata. Yayito, kikinpaq makipimi ñuka espiritutaka mingani nishpa sinchita kaparirka nin. Chayta uyashpami chaypi kaq soldadokunaka nirka kay runaka kashkatatak rurak runatak marikashka nirkakuna. Tukuy chaypi kaqkunami mancharirkakuna shungupi waqtarishpami tigramurkakuna nishpami parlan. Tukuripika parlanmi Arimatea pueblomanta José Jesusta pambashkata. Tukuy chayta rikushpami Jesusta katikkunaka shuyanayuy illak sakirirkakuna. Allimi kanga ashata yurina imashinashik karka Jesusta wañukta rikuna. Tukuri horaskunapika Jesuska shuk cruzpi warkushkami karka. Tukuy paypaq riqsishkakuna payta katikkunapish mana rikurirkakunachu. Ashakunallami sakirishka karka Jesuspa huchupi. Tukuy paykunapaq shuyana yuykuna kutin imata yuyakushkakunapish Jesuswanmi wañurkakuna. Paykunapaq umakunamanka kayshina tapuykunachari shamurka. Imata rushpatij kawsashpa katishun Jesuska wañunmari. Imamanta tijkunanka mayvalij kanka Jesus imallata rimashka imallata nishkaka ñukanchik shinallatak marikashka. Paykikinllatakpish mana kishpiritu kurkaka imamanta tijkunanka kishpichichun shuyashpa katishunri. Ñukanchik kawsaypi ashtawan llaki punllakunapi amsa shina punllakunapika tukuykunami chikan kutichinata yachanchik. Wakin runakunaka y Diostami kungarinkuna. Shuktijkunaka paymantami chansata rurankuna. Shuktijkunaka ña atichinkunami. Chaypi sakirishun ninkunami ña imapi mana krina ña imapi mana charirana tiyashkamanta. Tawka kutin yuyanchikmi ñukanchik matrimoniota ñukanchik wakunata Dios kungarishkata Dios shitashkata. Mana kashpaka ñukanchik mañashkakunata mana ñukanchik shuyashkashina kutichishkata. Mancharinchikmi yallitik sustulla kanaka llashaq kashkata. Chayuy sustulla kana ima llakikunamanta. Ñukanchikka chayshina punllakunapika amsa llaki punllakunawan muyunchishka shina kashpaka ashtawan sinchimi kan y Diospi krinaka. Amsa punllakunaka mana nishaninchu y Dios kikinta shitashkata kungarishkata. Ashtawanpish ñukanchikka mana rikuy tukunchikka pay imata rurakushkata. Kishpichi Jesucristoka tukuy horasmi imata rurakun. Kunan kay rato kikin mana rikuy tukushkamanta ashtawan allita ashtawan hatuntami rurakun. Shuyana yuyayka mana kanchu ñukanchik rikuy tukushkapi tukuy yuyayta churana. Ashtawanpish Dios imata ruy tukushkapi yuyayta churanami. Kay llaki punllakunapi y Dios mana rikurik shina kaqpi shinallatak ñukanchik hipapaq ruraykuna tukuytik urmaq shina kaqpimi ashtawan sinchita charirana kanchik mandak Diospi. Chayka shuk amsa cuartomanta rupikuq punllaman lluqshina shinami kanga. Amsa punllakuna washaka ashtawan achiknikuq luzmi shamunga. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.